boy in the mix. This is original Tikalika remix. Yeah, Moses skills on the beat. Tell a bit let the gas in Pepsi. Nina kids when they happy. Yes, boss. The bomba na yon cigar and they happy. We are happy tonight. They no stress and they happy. 1G. The bomba na yon cigar and they happy. 3, let's go. I'm happy, happy, I'm happy, happy, I'm happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, I'm happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, man, I'm happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, I'm happy. Yo, Berinduga downtown emu ghetto. Ito tuzira stress, happiness niyo moto. Musahomi yako wa mukuro wa muto. Buli kilo bulo maina kuyi yaka hogomos. Tusamba boda 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 tu bodeza bodo. Buzire morugudo turu honda. Ebizibu nabyo tuba nabyo musonda. Baitungo katumanyire still tubichoga. Koza bakazi nabo sente bakuzendamo. Boyanga kumuhamu hakira kukuramo. Urabota ina muchali rubata muota. Tutere bizibu leka tunyumiruemo. Mano kurora yesu na wakakiroramo. Amazing yagafura wine tunywemo. So na harwekyo we can drink, drink and drink. Say you drink a bottle. Nina kids when they happy. Bad boy that bomba na yon cigar and they happy. Biggest tune right about you. Nina stress and they happy. The bomba na yon cigar and they happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, I'm happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, I'm happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, man, I'm happy. I'm happy, happy, I'm happy, happy, I'm happy. I'm happy, happy like a puppy. Tikara dopi dopi titutina na vapopi. Kuba happy team, mupowa team copy. Kuba ninyewe first class by boy dopi. Mairuka bubampura wanchina kakonyi. Maigini yombate zango muraro nenkone. Ankwenda kutangira ntekaniriza Tujarike Kitara TV ninyoja shomeno musajja mulisa kando mwe haba moli every single Monday tubantu kuheretera abantu bawe omungu bichweka byembaganiza mu bunyoro na heru ya bunyoro nkwenda kutangira abantu bange bembaganiza abali munsi za heru Abu Dhabi Dubai Qatar Saudi Arabia abali mu America abali mu UK hona na mbero kali no honda Kitara TV ara abantu abangamba nti whenever they say notification bairuka bwangu ni bagena ni bagamba ni barora ebukintu kyone kiba tuteireyo yes ntekaniriza Tujarike kiro kinu tuli Site tuli mudrubuga or town council tinkwenda geta site baitu tubadiyo town council ya Igayaza nkwenda tunyimye na basajja n'abakazi abali mu rubuga runu tukuletera abantu bawe abaine milime yemaganize bakora abali mbutale abali mu saluni abali ba boda basajja banga ba maboda ababani bachumbe byokulya okenge bintu bigenda bita okenge kike kyangire okenge kike kigenda maiso yesente kanza Tujarike jira shomero ni nyamu ni gama baragange kandi ekizine kitaize mutekaniza baketa I'm happy baketa happy kuruga mama mojo Dani Muza timanyiro bokabulira nkaha music etakugendere kurungi manager Stuart yaba managingaga nkonda inde special kubabongaho mbongeho Stuart Woods mbongeho Dani Muza ona nambero kali ese nkonde kizina kinu kanda ati baketa queen kama kuruga madokta Figo West Ham no mana mojo Jabwai kitaye mu vibe kiteke mu vibe tugaruka na basajja nabakazi omurubuga runo olwa Igayaza otarugaho. Yeah, boy, me now. Figo is down. F-I-G-O. Double B. Ebiroto bikahikira. Niwe unaseraga. Every time I think about you, running kwetaga. Cause you are the one to do. Baby girl, you are the one to. Can you show me that move? Shoot me one with my wire. Kindara takuboine. Kaziba ntakuboine abo burungi babo boine baby niwe unyenda win kama nenda win kama nenda win kama African beauty win kama nenda win kama nenda win kama you're the number one. Every man it die, yeah. Bahura Bobby when you call me daddy. Every man it cry, yeah. She I'm in love, I'm in love. For you I'm ready to fight. For your love, baby I'm ready to fight. You say you love me like ain't nobody. You gotta love for my baby. Just give me more. Queen kama, at me more. Queen kama, nenda queen kama. Queen kama.
Aye kizina baketa kwinika makuru ga majabu ina muna Figo West mbagambye ndi mu Igayaza nitangire mana abasajja banga ba boda ngwenda tubaze nyume tunyumya ebitu bigenda bita ababoda bakusinga biro mini bakuchura muna mafuta bagamba mafuta gatembere baitu kandi nabo bakatembya nanye mukatembya yes kamba zembo zeno muzee mugurusi osebirota nasiba kurongisa washibaje esewo amabara gange Rukundo Patrick Rukundo esewo bigenda bita wewe bintu tibyangu hire eno stage bageta bata Igayaza stage boda ati kandi zire zindi ziti ubwo no bwana bwagenzire ni buri branch ni bwe hagura boti bwina mabara tebwine mabara ati ogambe uri mwikazi we Igayaza muno yesebo nkwenda kukaguze kikaguzo nkwenda nkenge iyo mbyo nabyo kora obo kuba norora uri useful or useless ubwo ruri miti narwetegerezaje bigambo baitu hano iyo byo kuba norora bikorwa buko kuvuga boda oyimba abantu okuborora muri mogokoro uri useful or useless ati ndenda ngo turi bunyoro ninyenda tukorese urunyoro kandi ati kuno bazorukiga urukiga narwo n'urunyakitara ona batu bakusakura mu cyawo munonga ramukya yibanka bayinga nkwa bayinga ahora akunde kumpa bona nyenye ndo mutoba ramukya basatu umutonda ramusaba kubanza baramweta Businge Daniel yemerere mu kamera Businge Daniel neno wa boda mugenzi wanje ni wo gori kureba undi ugaruka no mukazi wanje cyayisimire Maturate ondijo baramweta Nzabarinda Paulo katukotaramukizo mukazi wawe waheru twina ye marayi nyowe kigambo bwenzi tinkigiraga mali uri murokore ndi mu advent ati kandamuke none muzee Esebo ogambota no rukiga oli sede nyo uri mukiga uri mukigo kuva kabare wenyine mubunyoro wa maramu bisumiki myaka 12 myaka 12 ukajya Igayaza netaka kuzire net ekuzire ndagireba okuzire nagirora nokora muri mo kimwe boda bigenda bitaba boda ibintu kiri kutegarisa munonga boda yiteje ikabire rinungi konka majuta gatende ati so kulinde bya mafuta bagamba aba boda mutahabenzi abana nyine nkamukaga hero atabo kuba obohimbo muikazi ogenda kumwika ngenda ndamushaba yampa kocho no mukono norabya Mogamba mabani tubona takagenda mwezi mpaka irenjo musije ogamba mabaraniwo natukunda Gerard ngwama yo boda bo kuba nokora ibo kuba norora muri mogwawe ibyo kora yo byona uri useful useless ndi useful akuba ndekozesa habwaki akapucina kanje ndehembera ndakakozesa mu ibintu byo kundinda umubiro cyo nkayu nkanye ramukya abantu nkabasatu naramusakarega John Rukundo Patrick na Igayaza yo na boda stage keyo mu taxi park na nejo ya kabuhuna na no mukazi wanje nabana banje ndenda kwa kishongoro akorukiga ninga akorunyoro kishongoro akarukunyumira akaranyumira ngunda bageti kipa empire shop so katuziniremo akanko Joseph so katuziniremo nikorenda ngunda bageti kipa famu empire shop kasitoerere kiswa nayo tukura muterere mu ngaro tandika no nazina muterere mu ngaro nazina tugenda tutandika ndabageti kipa famu empire shop kasitoerere kiswa nayo tukura obundara kari bata Gerard tibamfao bandora burora nibagendo mwawe ogama baniwo nakunda Gerard akazina kabando takayiba kanda mukihono iyo element tubazamu muzei wangi washibota nsibireje uri mukiga yenga sho myankole ndari nyo mu Tanzania wohileho mbazo runyoro obazo runyoro mu Tanzania wazo ruswahili na ruondo man ati umazire busumiko uri mu Igayaza myaka 15 uri muno ndi muno nokora muri mo Wile muno tiniwo ntaha nkasoa koreramo nyarugamo nyagenda mugarama niho nkorera saze mugarama ukora muri mo mba murimye rambuga na boda bigenda bite bintu era mpora habwe amafuta wama iwe ugambe niwo Ayesiga John uri useful useless ndi useful abakike kifura useful abo kuba ndikozesa ibyo nkora byona entashye bayange
mvuga boda ndima ati buli kimwe kyonkora ntashe wangi n'amaka gange niki kikufora ki ndamukiza abantu bawe ndamukizeho mukazi wange ndamukizeho mzee wange byaruhanga tulibamo na mzee Kahojo asagikire na stage ya Kanyogoga boda boda Mugarama karosi be kurumva okay namwiba Bati Musime Albert muri muki ndiyo ambara ndiyo munyankore uri munyankore kaswa kaswa wenyine muri Gaza uri kora ki nigo mombeki uri mombeki bana bakora plan yes ati nebizimbe byo kureba mbyo waragayaze nyirire nitwe tugitira mutindo byombeka bikushinga niyo mbyombeke munonga natu wareba buraho byo na buri cyombeko cyo kureba nitwe twatsira mutindo omombeki bamweta bata muri jungu the mansion niwo niko bamweta ayombeka bamweta bata na ariye mansion niwo mansion yes aha ugamba maba niwo tumusime Albert uba kumenya kwa Buchamani nickname bakakutuma nickname nka Buchamani tubona kubirindi konkanu kwendi ati wamayi uri useful or useless kanyo nkaba useless waba useless ejo ni TP yo mu toilet hati nyo useful kubanganya no mugasho gwamani ugunkwasa ko rihanga naje gayaza kure yangu yakora kwana ya beti nzo tugitiranki aha mutindo oyina bintu abanywani baboro barashobora bake nintumiraho mwesi Richard nintumiraho mande Fabiano ninamusyaho naba Alex aba boda nangu naba boda stage yona nagayaza bakumanya nabafundi batayibanje abakumanya ekando mukazi wawe mukazi wanje mutaka kamusime obayiro mweberwe ndenda tumake shongora ko runyankole keshongorochi kama enkondo ya keshongora karunji omisi wanje mana kindamuhereza karamukwate akarukoze tindatini akumama Red Mariam no kamanya shi munonga tindatine no borante ko muyamba tindafeyo kastandi ni kale kunyimiro tindatine kuruga Red Mariam ante kanza tujarike tuligayazo tarugaho ontwale aholi kwenda ona tindatine no borante ko muyamba tindafeyo kastandi niwe nakwea ontwale aholi kwenda ona tindatine no borante ko muyamba tindafeyo kastandi niwe amatala kanje kona ngaka kwegomba kuyoba kureba no mutima kwanje bukakwetenga dari kumanya asipa majansi nashaba echiro no muyakwe ninikusaba ruhanga kanyambe akundetele akawulire shara zanje yakuronda yakureta mwenu kamusime nane mwebase nowamani ebanakwera ontwale aholi kwenda ona tindatine noborateko muyamba tindafeyo kasitani niwe nakwera ontwale aholi kwenda ona tindatine noborateko muyamba tindafeyo kasitani niwe nalahiro muri ababindire bamazima ntinde muryarya umutima gwanjye naguhiwe kanshabe niwompo gwawe ninza kuguma niwe mpaka kwisa muheru yanjye hariho nijo undakunde umunsegi mugabe wanje niwe ngabo yanjye umurinziro wire bona nanye ngume nkurinziro wire bona wamagara ganjye eba nakwera ontwale aholi kwenda ona tindatine noborateko muyamba tindafeyo kasitani niwe nakwera ontwale aholi kwenda ona tindatine noborateko muyamba tindafeyo kasitani niwe Msaada wanje bambi okume rukundo yiku muri live Kitara TV amabaragaho babaraganye tumushabe mutwaribu tumushabeho mutwaribu nikimanyisa keke izina ry'idini y'Obusiramu musayi muto ni wogo what uniform haba yagibagurire
tukajegurira zinga emitwaro 2 baito kimanyire kino kimakozere kirungi abo kwa yati utosa kutwiba tusora kubiba kutumenya mayango gikya kurungi ngugitaya abo kwankenga uniform ya ukuro singa batekiro ne namba zesimu buli omu oba ya chairman iba kutera chairman singa batekiro ne namba yesimu kadi aha omuntu nakenge namba ya ogamaniwo tumushabe mutware bigenda bitamu Igayaza bigenda kurungi mpora baita amafuta gakutwara ko amafuta bata amafuta bugatembe nenye mwatembe tukatembe zitu utwara customer na alemeraho na remero nagamba tata kuzisasura takongeraho ati omuntu emitwalo 2 buli mwakora muga sente zinga emitwalo 2 tukantwara sente nyiye emitwalo nkenga nketano yona baito obwire buno so ukuteka emitwalo 2 nokora gumune cheka ogambe niwo tumushabe mutware tumusabe nkwenda kenga iwe bwa oli useful useless useful kike kufora useful kike kufora useful kama dumusayija abwaki anyino omukazi nike kufora ogambiro liki oli useful useless oliki useful lamuki abo bachali babanyande babasinka basatu nkuramusa odisimas akubera kibuku nkuramusa tumwezi wa Kingereza nindamusa wawire basatu wawire ramuki mukazi wao ramuki mukazi wao nindamusa mukazi wange wakwita Sharon kan taine mpako ati nkwendo twaro mugisha gunu omukazi wao Sharon ogo omugambe obugambo burungi obu kumuhana obu kumuhana bakuru rali obugambo burungi obukwana Sharon yo baby amabara amarungirungi baby tandika akiki atoki arari kono mwetampe mpako nyingi chairman jamba zeo nayo oli live Kitara TV atoki oli munyo ndi munyankole oli munyankole empako yaji kwa hiyo nyowe tukazariwa hano baitu bazaire baitu bakarugankole so bakuhempako oya resire kitekerezo kino kikuba inamba zino kale ni nyowe kachemani kale tukaikalira twagamba omuntu osaka kutuma bakutuma ebintu bye kubitwara muka enamba yawo akajikwata agamba t-shirt namba ziti niwatoereke ebintu byange tabikize okimanyire obutu batumenyanya 5 muhikiyayo 3 nangwa obutu baikiye kilo yenyama muhikiyayo half echo kiri stage ezindi baitu hano amusai muto boda stage echo tikiro amabara gange bayita baguma Alex saronga atoki buzibi kyo buli omulimo guno gwa boda kale obuzibu obutukurola hano stage adalanka abantu abakutega mu muhanda bakubateka mwana balinda kutero obuteyima ne wenda kubayo bajaji sana wenda kutuya pikipiki zaitu ekinda amafuta gafokera mafuta kano musabazi bwo kumugambira mbuwe amafuta gakatemba nambali twara 15 hatu kutwara kanana omusabazi takwikiriza kuremeraho ati soka wamo yongambire oli useful useless kike kikufora useful habo kuba nyine abantu binkurorera nyine family nyine braza bange abamu kusitera school fees nibyebe tandikira uramukiye abanywani bawe kale ni ndamucha msayi muto boda stage Igayaza town council ndamucha na makagange kale bana olina smart eseba omeba baba ni bagamba baboda timu kwenda kujwara kurungi abo bana bakubiya kandi ebijakati byanyuma mu bihanika bagambe timu byogia ababoda tuba smart muno tuba smart maye ebijakati byanyuma byogi tujogeza kimwe muno omanyira roho omuntu baboda akuheka nogendo kwasira nyindoti abo ne bane babiya kyonka yoli smart so abakuta sogobe soko sogobe
Sogoba obe gento. Soko tere chikaru. Soko tere chikaru. Mutere chikaru. Osogobe kurungi, osikeme mbale kurungi. Baleke kubajoga baboda muri basajja babujunaniziba. Aha, sikaho kurungi empale. Amabara gawo. Amabara ni Muchunguzi Deus. Kurugigayaza. Igayaza bigenda bite? Kurungi. Eno stage bageta bati? Igayaza King's Way stage. Niyo Igayaza King's Way? Stage. Oli mwikazi Igayaza muno mutawano henyini yo? Nkuyikara muno mutawano. Ogamba amabara gawo. Muchunguzi Deus. Muchunguzi Deus nkwenda kenga yoli useful or useless? Ndi useful. Kiki kikufura useful? Kubanje omushijo omukozi. Kandi kindi? Ekindi. Nine n'abantu abinkureberera. Ramukya choko baramukya no baramukya. Ndamusaba abantu bona bigayaza. Hamwe na nabo kumanya bona. Bawire twina bachali bawo. Bachali nyine bigi. Akanda mukye bana bachala bayikalire hano. Ibanyita twayigwa John. Okimeba tugamba ge jacket zine baboda timuko ndaka kuzogi. Tuba bayonjo kusinga abandi kandi. Muno. Ante bokuba mwina kuba bayonjo muri mogwanyu batagujoga. Niho tuli kulira niho tukurondera akasabundi. Bigenda bite. Mbarampole sente nzo zicyabuzire sebo. Ati sente buloma kuchura sente. O sente zikafocus iri mu buloma bo muhabuzogi nagamba tagini. Ati nyona nyoti imanyire mu nsawo yawe inamuzinga. Sente zibuzire. Nyine muke kugabke. Kwabugere nyine mukasirinje nkakasanja. Deka kudupa. Nizo nyine muzonga sebo. Wakayimba abantu kwega ndogama nkabasatu. Basatu bonka. Basatu. Sente zibuzire mukama wangu. Oli mwikazi wegayaza muno. Gayaza muno. Umazire mukasumi. Nyine emyaka 2 nena. Niko mazine yo mazire? Hano. Aula stage ni yenye. Hano. Yego stage mazire onke nke myaka nke 5 aho. Akwe ndijo njimazire mu byaro ni nolima. Ni nyiya. Nolima. Oli useful or useless? Useless. Oliki? Tinasoma muganda wangu. Antoli useful or useless? Useless. Tinku bivuru. Ndi furu sebo. Ndi furu. Ramukya abachali bawo. Ramukya ati basatu. Ninyakura bakazi banje bona. Nabarangwa banje. Nambe munarongo. Namba 2. Namba 2 Jacqueline. Namba 3. Ajati. Namba 4. Okanga bas. Nanke gamba Qur'ani ikiriza bainga. Abakazi bana. Ikiriza bana. Atokubuza yombo. Nkubuzayo komo. Akandonde. Bawire abakazi bange bawire babo. Kalosi bakuru. Niyo sebe kurungiseba. Namata Yunus. Olinzaro yanka. Ninzaro ya Chebando. Chebando kwata kwanka. Okwatoko. Kun. Oiziremo katali. Nkolera muno. Okolera muno okolera muri. Ndi business woman tunemifaliso. Tunemifaliso. Ogo mwetota. Ogo mwara wange nini yamtendekera isoke. Hiyo tukora mirimo inga. Utunde mifaliso kusiba ne isoke. Isoke. Ego. Okweyiya. Ngo mukazi omusajja arata. Ali kuronzi. Gorundi nyamulimo. Tuli kurungi. Mwebale kuhereza. Ukonda kuwa mugisora muki abantu bawa Kitara TV. Ego. Baitu soko ngambiro li useful or useless. Furu. Ndi useful. Kike kikufura useful. Ni wabyunane zibanye namakanye no musajja wange. Tandikora muki omusajja wawe baitu omusajja wawe. Nkondo soko muhane yo bugambo burungi. Amusime yebale kurolera yebale kuzara mu abana. Ego mwami wange ni musima yebale kundolera yebale kunzara mu abana. Mwina bainga. Twino bwana baitu busati. Okura kinayo tokujuza bujuza danga obusatu bwonka yakimutaiki yonka 10 mbona kwa sente muina ego muike yonka 10 toko mugaya tata wabana wange omuhane yo amoti akiki mpako yayi amoti ninkugonza muno nkuramukize muno ninkutumira webale kundolera amuna family yange atira mukya nabandi ego nindamukya batabani banga baliho ima au Mandela atugonza Richard ninkuramukya ninkugonza muno mbona nimbagonza aramukya ino mukabaro tali urugira nkaho kubota ina mukabaro wewe tivanyire mukama niyo tigone ruhanga toina nambiro urogera karosi ego cyane akazi nakasinga kunyira kuri nimbagonza muno akazina kedina kateirwe Kitara akagamba
kazina ki taito nankala yakenye veremu beda kazina ako nkagonza muno ke dini ka bakristayo kankwelezaka ninyija Yesu kurugama Robert Prince amen kale kakunyumire ninyija kurugama Robert Prince Kitara TV otarugaho Yemba bazizawe linyeto kusemezebwa nesa gamayawe nimpura iraka yemba bazizawe kusemezebwa nesa gamaya we nyija Yesu tata nyija onyoge onsemeze nesa gamaya we kayandere onyoge onsimeze nesa gamaya we hati ninyerora nyowe nyine bibi nikyo mbikuletire byona Yesu holy hati ninyerora nyowe nyine bibi nikyo mbikuletire byona Yesu holy oh ninyija Yesu ninyija onyoge onsemeze nesa gamaya we tata ninyija Yesu baba ninyija utambinga tata onyoge onsemeze nesa gamaya kankuyo nakana oizire kusiba kusumurura kulokinga kora repair oizire kora repair kora we kutekera aka make up okutuya kankushimura na akatuyo ngorora no tuya kankushimura akatuyo ngamba mabaniwo we bale mna mabara wanyita hope dress hope dress okora muri mukimo Igayaza just nyizire kubungira sister wange no sister alika poporoko ati wagamba ko twalona mukishaje mu salon yani bagita mamo Mama Rita abakesa Mama Rita alinka abakesa runi bazeta Mama Rita manya mamoha Madam Rita bigenda bit kuru ngwenda kengo useful or useless ni bieze Ibo kwa norura or useful or useless era ndi useful Yeke kufura useful ati okondora mandi yozire anti kwendo ngambire or useful habwakino nakino nko kundi nko ka kondora niwe ramukiyawo banywani bawe
abaorekere mona mukoko bo nkuramukiao andika no nabaro bawo katusimele wontina soko tandike no musajja wawo musajja tinyina mali poison nkuramukia kibebi kyange Zoe Pounds Lonias ntegeka Beatrice katusimele wontina bamanyire nkatina hamna mami wanga kwa yaira bifais bona ba brother na ba sisters mbatumbi toina ina ka boyfriend akakonkona tukajua ati iwe kitalia meroki haki iyo swaro katusabe ozire kumurikazi wa Igayaza ukora kimwe Igayaza mulimo ki Tiguro toina mulimo ati nkonda kengo useful or useless useful kike kifura useful kike kifura useful but to useless and useful abwaki naito kumanya bakora useful kale kanko musura mukiye banywani bawo ramukiye tumira nkabasatu sister wange na mama wange na daddy wange tubahe kazi naki baby ngwata bulungi katuzinire mukuru kandi kwenda nkabahereza ati nkugambire katuzinire mu kurungi baby ngwata bulungi baby ngwata bulungi okutina nawe guli mu bungi yongera hira kakuno kono bazano sana kutina atokulira tinkuhura tokura tiba kuhura kula bakurura TV yongera hira ka baby kwata bulungi baby kwata bulungi omukwano we guli mu bungi baby miyamo ati ngondo ozine nikutera haina engoma bato muzindaro kuterera nengoma ati toku nanka kwata ozine nikutera ngoma kwatira tandika tandika baby kwata bulungi baby kwata bulungi omukwano we guli mu bungi baby miyamo yongera ho akakaterwo shibuka kalosibe kurunga amabaraga egisora egisora kan atikana kachupa kezinga kamazi kana akobusera kana kaba kabitano bagaba oli mukiga nze ni munyarwanda uri munyarwanda amazina gawe bampita tumwesije musa amazina atamabara bagamba batamu munyarwanda bagamba bata mbubano habuza amabara gawe mu Nyarwanda ugamba uta uravuga ngo amazina yawe bakwitande twande Igayaza okora muri wako nze nkora no kubucha yemuzi niwo kokyo bunyama bona iyo tokuba abantu tokubalise embwa neda bagamba abokyo bunyama obo mugenda nimulete nyama tamani nambe mugihire nimutulise bitwakumanya kwa tusali mbuzi yonka mali tugikebereke kushanga mbuzi yonka era tarobota bulamu yakawakame neda ogamba amabara niwo tumwesige kwenda kengo useful or useless nze ni kiriya yantu oli useless or useful wati nganti kwenda ngambire akusikira ogamba ko kenyama oli useful or useless yeah man oliki yeah man antoliki nganye soko ngambire ogambire oliki nganye damuki abachali bawo wanji damuki yao banywani bawo bona munya rya arasubwana wataraka mukama wafa baweleza umukisa amin karosi be ko bye na imwe banyeta natulinda jaridi natulinda oli kurungi natulinda nyinyira gwirengo engaro nkutuya nkondezo nsura akira katuye cyali kwa mpaka toina katamba kenyina kankwa katamba mbere akatamba abansule cya nkutuya unja kuba ninzoka kubihali natukunda aha bigenda bito okutunda emigati Biona emigati no bebe junzire mu kutekanka bachorani bagitwara batwendi niyo mu cyaro mugaiga kweli wa toli mu cyaro mukai umusajja alinka nguri ni wona tujja kubazaho na abwera aturerere iraho kanje mu kushika chips gati nkwenda kenga oli useful or useless useful abako useful abwe bien ko abiki byogorozi mwina abana bainga basatu
kanje muhabuze akura kikubana abana basatu bonka myaka eki ateka kuba umpira na guru basa kurungi ngondo muramukiye uramukiye n'abanyani babandi ndamukizeho banyani bange bona bakwikara mu town ya Igayaza niyo mutekarira kimana bona mbaramukize tinyaba urama bara kuba bona mbenda muno kuba bayirina kubandisa baro kandi ndi nawe muramukiye akujya kura kurungi ngondo kalo okoso bugambo butaka mukosaga no akuhule obombo mubariza we wataka huraga atali bobaza buli kiro bwa obombo mugamba wenka timbugamba wataka huraga ati love ya nyumbu mukwenda mugifumo eri separate na wachimanyiri tokwenda kumutima abo waki bia itutwenka kale mugambe akagambo kamukongo I love him mugambe akuteke empeta akajintaho kale ite tuba basiramu akampo kantagirura akampo hata basiramu bajwara empeta rinka tibi tujwara empeta kuba kuwowa karosi beko akangene muramukiyeho hari nawe okakikuruda mwana bitabe byangu abasigazi ebintu babitina muno babitina baitu kandi byakugezaawo mukuseka chips byona tukora mukura mustokingire nanka yona yo akwija naenda kamukamo tukumuha akwija naende nsawa akutwara bafu ensa yezinga ensa obwire buno yantwali 14 kandi bafu ebiri kichwe obutakuli bunti bwezere kandi busera mu bo butakuli bukafu omusana kandi ati nabo bakubani babusera bwensonga amafuta gakatemba buli kimu kabukimanyire bwachabwire ono nkubaza no hamabaraga amabara ni wamanya ali Igayaza igenda bita Igayaza mazireka sumi Igayaza nakamara myaka mukaga kajambo jam Kumanyisa naiwe ngambiro li useful or useless and useful kike kufura useful muri mejange jine jenkora kuje nyumiriza mbayizaho kwenyumiriza mulimo gwange guno abo kuba gumpere bintu bingi hati iwe wamankwendo mutera kabali omuhane obugambo burungirongi waba inaswara nati nayo ugambo kachi ati kosogo kamukaza kuzalira abana gozibwa wange kandi ati kuba ni musima habo kubanza alira abana niko twizire nitutoba ku rugenyuma uko tumuhereze kazinaki akazina omubwati ohulire bakwayira ajati bakwayira omubwati ndamukyona abanyoni babana ndamukizeho anti noro wenketo hanu niko tumalitokumudupandi niwo muwenka niwo muwenka toitaina ibaka abana wama toina ibaka abana na wachimanyire toko mwese toina imuka abana tinyena mfazi bunda nabasazi tinyena ali wenka ukarogiranka atakuroge akwa ebyo kuroga bya tibikora noboroga tibikwata karozi yokuroga kale se mama puro omukazi koramo kise bigitano tina kamera ko madamo sibirot amabaraga chatrega ono noy akora heisoke omwesiga muno takokesa omabi ninanka abantu bagamba mbokesa bigita oyi orugirenka mujungu wagamba ko jokora akasoke musimo omusajja wakwahira akasente kokola isoke amugayi banyowe kusima we bali muno kunteka maka sente kale musime tene ayi bali kuteka maka sente nketeka munyenka oketeyire mwenka oturukize sisoni kandi bonje waketeka amabaraga ugameniwo amabaraga ugameniwo gakwebera kwa ngambira turati bakengo butukubaza nawe ni woha chatekera Jennifer chatekera tugambira oli useful or useless oliki hali ya bibiri toina kioli hale kale kanko mukishora mukiyo abanyoni bawo ramukiyo musajja wawo abana bawe ramukiyo kabasatu ramukiyo tumira ngena nako mukishosa bakazi nakakusinga kunyime toina
kale kangure ko sibe kurungi Kale. Bya mukama Rubero. naye okutunda okusika ekikomando hano chapati chapati mukutunda zezinga za 10 obusiba zidibire musekanka chapati zaitu tizidiba muteeka muki tuteekamu eberangano yonka niyo tukozesa nkwenda ogamaniwa bya mukama Ruben oli useful or useless useful abwaki nayo kimanyiro kikenga abwako useful nayo kikenga we abwaki kinkimanya kyokungambira nsoborora kubanga ndi useful ndi amdara gwange nibwo gukundisa kapangiso na rent kanda mukyo wa Fly Emirates Chechiriwo. Fly Emirates. Fly together. Ogambota. Furonge. Olisted. Kiriya. Aha mabaragawo. Abara Oscar ngabulijjo. Oscar? Oscar ngabulijjo. Kande rindi. Naleba Oscar. Ore mukigo ore munyankole. Ndio munyankole. Ore munyankole. Ebintu biri kutambula bite? Nibitambula mpora. Nibitambulaje? Nkwenda kenga Oscar oli useful or useless? Useful. Abwaki. Asika chapati abantu ne bazirya ne bafuna na amani. Ramukya abanywani bayi babiri. Kana micho mame wange alikiyanja ometa Sara sister wange Pamela. Nkanda mukyo nono. Soko amabaragawo. Kota sogobere musogobo responsible. Ndo. Sogoba. Kusogoba nibyo biki. Tere kikalo. Obe responsible kurungi. Emulimo yanya bakimutagiteka make tennis. Ndo. Okibaini? Amabaragawo. Amini. Amini. Awakinundu. Nickname yo nickname. Angede nyini. Ampaire Dennis. Ampaire Dennis. Ni wakubakulira abantu bona. Manager soko likozo lolunuzu. Ni manager. So ati siba na mapesa ko. Kwenda bali chafu. Oli manager. Nyoche kifuba. Ati kifuba kikokoleki. Kifuba kikokoleki. Nina beka 6 packs. 6 packs zirinka. Ziriano. Zirihan. Ati Dennis. Original. Oli useful or useless? Chiro abro useful na. Abwaki. Ati government njiyamba ku supply ngawe ebintu bikuli ebyo. Njiyamba abantu muno kufuna kale ku promoting maybe ku improving on our good economics and what ebintu bikenga tiri mara. Rujungu mahanga na what? Kwate bitanu bintu. Chikengera rujungu ndi bizi. Onawa what? On our community. To improve. Alika we okuseka ono mwana muto tamanyira rujungu. Iyo genda mama. Cheka kusoka tsiyayo. Ati chengeza. Ari soko kireke yo. So okada obe smart. Saka chigarule. Chikwata hati improving on our what? To improve on our community in being. Uri abantu baseka. Kinyo ile mwenga mu don't drunk. Oh yes, you are not drunk. Why are those people laughing at you? Nani masobeire? Why gondo gaba nayi bakusobeire mu rujungu? I'm also confused of them. What is zebra crossing? What? Zebra crossing. Automatically that is a senior one work. Sorry, P1 work. Zebra crossing. Katoyaka nawe nayi mwana mwaka chinyo. Bajana kunde mesa mwana. Speak English. Kale mbuzaka senior siri. Zebra crossing. This is the place where people cross the road in order to prevent in order to prevent accidents. Why is it called the zebra crossing? Zebra crossing. Zebra. Why is it called zebra? It is colored like a zebra. Which would like with like a white and black color. Okay. Ndamu kyabanyani ba. Banyoni banga. Bono wana basiru. Baramke mu rujungu. Let me take this opportunity to nkugambira nkufuna obuvunanizibwa mukulamucha in English. Let me take this opportunity to greet my colleagues whom I'm working with in chapati baking. Across of them, let me greet Mudasiru, John Black, a nickname, Muzafaro, the blast of Mudasiru, Muzigo, Newcomer, Nyakajatana wako kwewandikisa kitegera kata kutegedera inyalyo nange nali bade musigazi zari nkondo namukiyeho nabasigazi bagenze babagaye berinde sirimu ekwita mu rujungu members my friends we should be careful on the case of HIV/AIDS. It kills, not only killing, but it also reduces on the movement and the celebration of people in a case of sex and more. To be safe,
you must be using condoms, and also be being absent from sex. Being what? Being abstain. Being what? Abstain. Being abstain. Yeah, we should abstain, not being. We should abstain from sex. Yeah. Kaibara eriawe. Julius Komando Kitara TV. Kwate bitano. Mukora muri mu Kigayaza. Ndi mulesi wa maisha. Akidomo na mukito kitunda sente nkazinga. Bitano byonka. Bitano. Ikidomo kitabeke bibiri. Bitano. Ati bitano yo kusarwa nkabo kwa kitunda bibiri. Tukitunda bitano. Bitano no so sana kitunda bibiri. Tukitunda kandi bibiri nizo tukigura. Nayo inanamba ogagura. Ogagura na ugaleta. Nkatapa. Ogagura tapa ogagura nka. Tugagura oikondo. Osi ata mabigenda bita. Mpora mpora. Igayaza muno. Nko kuikara no family no makaga ogali. Ni ogali. Nkwendo ngambire nkaiwe byokoroli useful or useless. And useful. Abwaki. Akuba nko kuihe cyokulya cy'abana bange school fees. Niwo mugaso. Damuki abantu bawo nkabasatu. Abantu nkabasatu. Damuki abanyani bawo abakasoma bawo. Bakastoma. Bakastoma bange. Bakastoma kale nyine beingi muno. Damuki abasatu. Ndamukiye abasatu. Watari kwa na mukazi wawo, damuki mukazi wawo. Umukazi wange Senyonga Dorine. Nkura muterwe n'empeta. Tukagaita. Tumaze myaka ingani muendangana? Tumazire myaka 14. Aramuki ahonda. Ondi nkura mukyaho kweyamba John. Niwe tata Nzara. Nyina nyowe Asimo Grace ale mu district ya Bunyangabo. Aboti ni babo? Ni babo. Kalo sibe kurungu. Kana mukiona joire akasao oine myaka ingaho kunonyirira muno. Asatu na musanje. Asatu na musanje? Okiyali. Obusajja obuto myaka nkabiri nati bukuleta application bukusaba. Mali. Ndi mukaide. Myaka asatu na musanje oli mukaide muno. Baito kunyirira. Abo kubana akasente okwekolera anu mukoraki. Okutunda emere. Emere. Esahani yenyama yesente zinga. 35. Kono gisera itabe hankumi 25. 25 kale katogo kale henyama niko ka 25. Ndika ka 25. Niwa kusinga kuchumba hano mukicho kake. Tuona tu kuchumba line niyo na yabemere kwika kulinyi. Wakusinga kuchumba urukoronki hano. Buli muntu ayemanyire wonka timujagambe cyo. Ayo bazeki yawe. Nchumba kurungi. Uchimba kurungi. Omusajja walinka. Bamutase Kayombya John. Akora mulimo. Ahimbe nsawo. Oli live active nkwenda kinga. Oli useful or useless? Ndi wempeta. Anti baby oli wempeta fine. Oli useful or useless? Eyo tembe manyi. Kanda tobuzira kamera tibakura soko sembere na hano. Bakwana bantu kamera. Sembere nagwa hano. Useful useless. Kikigambo kikimukoma mukimu. Kibaze mu runyoro. Useless useful abako bigambo bitukubikenge ebyo runyoro. Ndi wa mugaso. Useful useless. Nkole emirimo yanga yokuchumba n'okulima. Kalira mukiyo banyoni bawo. Tandika na musajja wawo. Nkora mu musajja wange Sekayombya John Nyansimbi. Na mchana nyina Zara nyowe na abana bange na mami wange Cyabasara na wo mutumira na baburaza bange bona. Kasina cyakasinga kunyumira akorunyoro. Ngakuhereze. Ate okaraturikira kakandi ngakuterera bakuru TV saa zino bakanyumirwa. Ni bakanyumirwa? Barantera mami wange. Banyetsa Jesenekta, Great Kingdom Entertainment, baby sina di feeling. Mama wange ni wangonza, no wolmere kanya tinde kwewa. Harono musobya, odasaba kikaniro ngamoti. Ni wangonza, no wolmere kanya tinde kwewa. Harono musobya, odasaba kikaniro amati kugonza no mukutandika kubaza kabanza neibara mama twabonabona kandi tutaina sente na bene baitu batatweganye engoye noyogya ebyo kulya nosaka kuturwaye no janjaba kutwaye sukura kanosweka watukuza nengeso watukama cyo kubonabona tikuba kufa twasoma abo mututurukire kandi tuturulera bagenzi baitu mamo hangale tansabe na ruhanga kunindire kusabo nsabire bulikinye kunize ndaleta wange niwe ungonza no wolimere kanya tinde kwewa harono musobya ndasaba kikamiro kamoti
Ankwenda kusima ikaira ntekanza tujalike kuruga nambe tutandikirege tubaire mu town ya Igayaza nitunyumya muna abasajja n'abakazi omurubuga runo rwa Igayaza ntwenda kenga ebintu bikuruba tabita ntwenda kenga kikeki yangere ntwenda kenga kikeki roho yes nkwenda kusima hona namba yuko ikaira no tuondera mu grand go murundi gwa gubandize kuba no tureke inakora subscribe to our YouTube channel or like page yaitu Facebook Kitara TV tuondera hona Twitter Instagram hona nambero kali oshobora kuba no tuondera ha Kitara TV no doubt niyo nyomutufoire kine kituli ni nyojura shomeno musajja omulisa kandi omuhaba muri munyikirize mbajukize cable 256 boko noenda website designing boko noenda ku building a page yawe boko noenda ku boosting abala YouTube noenda ku boosting video zanyu ekimwe nakola mwije ha cable 256 for anywhere nekintu kyone kikwandaga na hairi internet cable 256 it is the best center na mbero kwenda kubagenda noba okonda kumayiri kushingao okushora kubaterera hasimu 0 musanju 2 24 kienda na mwenda asatu na musanju oja kuba oli nabo wa Cable 256 web designing inokuzi hostinga kandi kona na kwijukizaho washa records obokuba noenda video boko noenda audio production noenda adverts noenda abazina bakwenda kuzina muleke abazina muleke genda mu studio butaida kuba vibe nungi obu studio bajja baha audio nungi bajja kuba producing ebizina bibiri masadi kurungi all you do mugende mu washa records mamwe no to Davo Beats asobole kuba na abatero mu balo murungi nawo na kusa kumusanga asimu 0 musanju 22 34 mukaga 0 ojja kuba no mufuna washa records nkwenda kuberekereza Kitara TV netekanza tujaliko kuiko tutaitana mu ntekanize zindi orubazo kya mukaga Kitara TV ninyoje shomona musajja omulisa kando mwaba muri mobile kamerekere kizina kino baketa malaika kuruga mamana mojo stitch boy kuruga masindi mwikale kulungi Stitch boy via power molavu Ondi batira munda mubinywa nkomosayi Ora bano yenda kutwale out ndi kutwara Dubai Niwo murwani owamani wenyinira fulani yeah hakiri mvuge makagari komosiramu na futari ebyawe sukali abandi majari that's why me call you I call you my angel malaika let me be a superhero malaika I call you my angel malaika let me be a superhero malaika niwe wenka anyakira nketara niwe malaika vitamini eva simati onkolera nkapenikira iwe malaika eva simati 100% niwe wengonza maingo basinga nikyo kulora nanyo wenkugonza nyamba omutima ogumpe abo kuba iwoli kuli mu center niwe wendota intaina iwe nebyekulya tibigenda malaika niwe wendota intaina iwe nebyekulya tibigenda I call you my angel malaika let me be a superhero malaika I call you my angel malaika let me be a superhero malaika Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.